Aija yaitu Imasi. Tuh, kalau depan Aija. Une uday uta ukurang majong kakur. Mbak Umi balik pom ya umasi. Laisen laiwat kinsat hapok kalengwer tepay jongki. Bathakani kesat lenyang ngidon kam kabanengkong ulhir. Uni ulhir uday ubalentin mausor ubabot ya ulhir. Baik baha hadin habut nang bapintip ba uni uday ulhir.